So i-Orlando Pirates kusasa iyodlala nese-RB Belouizdad kwigame yayo yokuqala ye-Champions League kuma-group stages. Nasi iskimi engasisetha mina mase ngithola ithuba. Ugoalkeeper wami ngaqalisa uSipho Chayene. uSipho Chayene siyamasoka bafuthi angifuni ukukhuluma kakhulu ngoSipho Chayene. One of the best goalkeepers esinabo kwi-Orlando Pirates so far, yabo. Futhi ngima-center backs wami ngaqalisa uSibisi benoSesana, yabo. Abantu abaningi abazwani benoSibisi, yabo, abazwani noSibisi indlela adlala ngayo. But so far uSibisi ayikho into asayenzile abangangilethela yona eprove ukuthi uSibisi akadlali kahle, yabo. So far uSibisi benoSesane i-defensive pair yabo isasebenzile ngosikhathi kulimala kwanda because besazi uNda usebenza kanye benoSesane, yabo. uXoku ubuyile uXoku but akaka recover kahle. Ngizwile kuthi uhambe nayo team, yabo, wale eAlgeria, yabo, siyodlala iChampions League. Ngaqalisa yena uSibisi benoSesane as ama center backs wethu ayi2. Mase kuthi ama wing backs wethu ngaqalisa uVan Rooyen ka-right, yabo. uVan Rooyen ubejima neteam, Van Rooyen adabuya ubejima neteam useluleme, yabo. Uhambile naye neteam wale Algeria kuyodlala, yabo. Ngingazi mhlawumbe ucoach ngenze yamfaka ngenze yangamfaki, but for me, yabo, ngamqalisa uVan Rooyen as right back yethu, iqalise uMayela as left back, yabo. Many people don't like uMayela as left back, but for me kule game le, this is a big game, so I will start uMayela as a right back. I will start uMayela njalo as a left back. uMayela uzo provide i-defensive coverage, yabo, imove, yabo, because uma ubheka uMayela is regarded as a center back. If umazi uMayela ulomdlalo oyi-center back, so uzosiza kakhulu uSibisi benoSesane mekuba khona i-pressure esiyitholayo kwi-team yethu. Mase kuthi e-center ngaqalisa 2 CDMs, ngaqalisa uSibisi benombatha. Ngathanda kakhulu ukuyibona le combination, badlala labafiki bawu2 sebeya-understandana indlela abadlala ngakhona, yabo. So ngangijabulisa ukubabona beqala bawu2 nje wasiyodlala le e-Algeria. Kuthi kuma-wingers wami ngaqalisa ka-right ngaqalisa uSaling, yabo, wesi-right winger yethu. Kuthi ka-left ngiqalise uHotho, yabo. The reason why ngiqalise uSaling ka-right is because angifuni ukufala kakhulu intwana i-pressure, yabo. Because leading up to this game, I'm sure i-RB Belouizdad ngosikhathi ade analyzer indlela edlala ngayo ngakhona iOrlando Pirates bababonile abafana abancane ukuthi uNkotha benomfukeng ibona abadlali abayinkinga kuOrlando Pirates. I'm sure banayo iplan yokuba stoppa labo bafana labo. So kwi-starting lineup ngaqalisa yena uSalengi, kuthi ka-left ngiqalisa uHotho. Abafana abancane bawu2 ngibahlalisa ebenchini, yabo. Kuthi i-attacking midfielder yami ngaqalisa uMaswanganya. Ngifuna ukukhuluma kakhulu uMaswanganya, is one of the best players esinabo, yabo, kuleya position le. uHotho ngamqalisa as i-left wing. Uma siba nayo inkinga uHotho uzokwazi ukubuya emuva, yabo. Mebuye emuva sidlale sibe bawu5 emuva, sibe nama center backs ayi3 okuSibisi, uMayela, uSesane, yabo. Mase kuthi striker sami ngastrikisa uMakgopa abafethu samdinga ngempela because sidlala away, so I don't think kumele si-underestimate isimo sokudlala nayo. So njengoba ngifaka uMakgopa ile striker lesi esingahlali phambili kakhulu, siyakwazi ukubuya so size team imark, yabo. So ngiyamthanda kakhulu uMakgopa, so for me mina ngingafaka uMakgopa kule game le, yabo. So because Musa sibheka kahle le scheme lesi, I think isona scheme esadlala kwi-final, umdlalo oshodayo la oyi1 uMonyane, yabo. Isona scheme lesi esakwazi ukushaya ngaso le team le Stellenbosch FC. Mhlawumbe I may be wrong, mhlawumbe there are too few players abashodayo la, but wena ngokwakho isiphi ischeme owasiqalisa kusasa nje wasodlala nje le eAlgeria sidlala neCRB Belouizdad, yabo. Because le game important kakhulu, kumele siwuthole u3 points lapha.